很多中国朋友好奇我的父母怎么看我交了一个中国男朋友，所以今天我去问一下我的妈妈和奶奶的看法。然后首先我给他们看我在中国的生活，所以首先给他们看Jungkan. Že ukážem vám vlastne najprv mesto, kde býva môj frajer. 朋友们好，今天我来到我的男朋友的城市。这是小城市吗？这不是超级发达的地方。Toto je mesto? Áno. Veľké, strašne vysoké. Že 1 milión obyvateľov má. A v Číne to je malé mesto. Malé mestečko. A pekné je, že medzi panelákmi majú zeleň. Stromy, pravie, že nemajú betón. 兄弟们，我们都要搬到永康去了。 Majú čisto tam. Tá šlo很干净。A takéto auta majú. Wow, toto sa mi páči zelené, toto. Mama喜欢 Lamborghini. To je, ukazuješ vodu nám? Hovorím, že aká drahá voda za 70 centov na Slovensku drahšia. No to je pekné auto. Povedal Čan, že dôchodkári robia cirkus, nemladé. Ale tí to nerobia cirkus, oni majú takú jemnú hudbu. Chodí mama na vonka na I diskotéku. mama chodí na diskotéku. 那个他妈妈也会广场舞，然后你的妈妈会广场舞吗？会。Že čo sa vám páčilo najviac na videu? Budov a zelenie. Že není betón, ale že je medzi budovami zeleň. Parky a strašne vysoké budovy. strašne vysoké budovy. A čisto. 就妈妈说她很喜欢就有高楼大厦，但是也有很多绿化，所以就是在一起很漂亮。然后说这些 building 太高了，她就受不了这个高度，然后也特别干净。 No a samozrejme to auto. 还有那个 Lamborghini 现在给他们看永康农村的视频。To je dedina v ich meste. Dedina pre bohatých. Pre bohatých. To oni si tam zrobili most. To je čínsky múr. Že ako v tej dedine, hej, si zrobili taký jak čínsky múr. Toto také rovnaké sa mi páči. 他们很喜欢，就是房子是一样的。 No nemajú trávu na zemi, on má pravdu, že bar trávu nemajú. Mne toto budovy še páčia. Mama 喜欢这种传统的房 Toto 子。 je krásne. I aké majú oni schody po lese. Ale všade v lese majú schody, všade. Ale toto je ako múr. Toto je múr, hej, čínsky múr. A to ten čínsky múr, je to ten pravý múr? Či to je to ten Taký múr? malý. Čo sa vám páčilo? Páčilo sa nám zeleň, jazero, Veľa zelení máte tam. veľa zelení a domy. Jak sú, aj u nás sú radové výstavby domov, ale toto je inak situované. A také mohutné, také premakané do detailov. Také, proste pekné to je. 就妈妈喜欢那个农村的绿化，还有房子是特别大，然后非常整齐，然后很在意细节，就非常漂亮。 Ja som musela počítať, kde bývam. Ja som akurát Martine povedala, že keď ak to je opity, že či trafí tam. 妈妈们如果一个人喝醉了，会不会找到自己的房子？也不知道。我们小朋友的时候经常会迷路，就找不到。我给妈妈看杭州的照片，就是我们生活的一个城市。 Krásne, no toto je striežky sú krásne. Toto sú schody, zase také schody. Hej. Jak sa pestuje čaj. A toto tu farebné. Joj, to sú ľudia. Oni majú klobúčik na hlave, jasné, horúco je. Aj tam, ale aj tu sú i také budovy veľké. A toto je Hangzhou. Wow. Ja by som sa tam tratila. Mama hojí milu. A nespadne to tá budova. To nie sú zemetrasenia. Že vieš, ako nepokazí sa výťah, že keď je na 35. poschodí, dik pokazí všetko. Tak vysoké. Aj to sú tak vysoké budovy. 妈妈问，如果那个电梯坏了，他们怎么去？比如35楼。 Mám ťažké otázky na ňo. 就很多楼它最起码有2到3个电梯，所以就一个坏了没事。 Alebo takáto budova má minimálne 3 výťahy. Toto bude mať aj 6。 No a jak umývajú okna, ma zaujíma. 怎么到那个吸窗户？就是有一个人他用那个绳子吊在这里，然后从上面然后下来。 Majú žeriav a tak. Hej, žeriav alebo zlana sa takto spustia a idú.
tej v noci. Číňania sú šikovní darmo. Chceli by ste ísť do Číny sa pozrieť? No samozrejme. Aj ty, babi? Nie. 我问妈妈奶奶想去中国，妈妈说当然，然后奶奶说 no。为什么？ Prečo nie? Ďaleko? No, to je to ďaleko. 就太远了，就12个小时坐飞机太累了。 My také nemáme jak v Číne, rýchlo vlaky, že ideš a už si tam. Naše rýchlo vlaky idú od rana do večera. Potom meškajú 4 alebo 5 hodín. A čo si myslíte, že som si našla Číňana? Bola prekvapená, keby si nebola našla Číňana, keď si tak strašne chcela ísť do Číny. Nej. Za každú cenu, čo ja som neverila, že 就是妈妈认为那个我找我中国男朋友是应该的，因为她知道我多么喜欢中国，然后她一开始不相信我会去中国生活。Čo si myslíš o mojom živote v Číne？ sa máte jak v rozprávke. 那好的，朋友们，这个视频到这了，然后不要忘记给我点个赞，拜拜。Bye Bye bye. Bye bye.